ассалому алайкум бинандагони шабакаҳои иҷтимоии радиои тоҷикистон. Мо гурӯҳи эҷодӣ ин лаҳза тасмим гирифтем ки бо нафароне ки ба тозаву озода нигоҳ доштани пойтахти кишварамон шаҳри душанбе амарӯза мусоидат мекунанд, яъне бонувоне ки шабу рӯз бо заҳматҳои хеш шаҳри моро тозаву озода нигоҳ медоранд. як суҳбати воқеан озоду самимӣ дошта бошем. моро пайгир бошед. мондаҳои кор. салом алайкум. ман Мафтуна Холматзода аз радиои Тоҷикистон. мехостам бо шумо каме суҳбати озоду самимӣ дошта бошем. номи шумо? арифмо. номи шумо? миҷгона. беҳтарин. хуб, модарҷон, аз соати чанд шумо кор баромадед? ай кори мо соатакирам дора, бесоатакирам дора бача. хаяка коре ки хел меҳмон биёяд чи бия коромон бо бисёр местем. аз фасли солам ини гло вай нашава мешинонем. хай ҳами ин хел бошад то саат 12-1 хона мерем. вақте ки гул бошад 7-8 5 чӣ хеле ки якаги кори мо соатакӣ надорад. муддати чанд сол аст ки ба ҳамин кор машғул ҳастед? чанд сол мешавад? 15 сол. 15 сол мешавад ки ба тозагии шаҳри мо мусоидат аз ҳамин пешаи интихобномадатон ифтихор мекунед? албатта хак шугр мекунем ки бо ҳамин тариқ корам ҳаста барои одамои нахонда. беҳтарин. шугр ки бо инами ман фикр мекунам ки мисол нафаре ки дар ободӣ ва мисол тозагии шаҳр сам мегузорад, ин беҳтарин кас аст. беҳтарин ҳар кас наметавонад чунин мисол масъулият дошта бошад. имкон аст ман як гала шинонам? ҳамихела замина мекобем. бале. ҳарчанд манам духтари деҳот ҳастам, ростӣ ин хел корора накардам. такки бад як кардан ёд гирифтан якам ифтихор аст. барои ман ифтихор аст ки масалан дар ободӣ як гӯшаи ватанам сам дошта бошам. озина дизайне боша бо рахмона қисме рахо ҳаста гулмунеса бо нишон мета. ҳами қашнағзай хайки нами гуфти чи як кор мекунем, як ҳами қа зиндагино пеш мебарем. чанд фарзанд дорем? худо ба шукр 5 та. майдан ё хел аллакай бузург? акӯ худо ба шукр духтарак машуд додагим. нияташ солдат шуда 7 моҳ мешава ки дар часай. бо ҳамин меҳнатам бо мерам хабараш мегирем, бо ҷавобаш метан, як дастгириму мекунам. дар рӯзгортон мерасонад? шукр мераса. шумо ба ҳунармандон таваҷҷӯҳ доред? умуман ягон сараёндаи дӯстдошта доред? дорем. кӣ бошад? зиёддин нурзо. ҳамаш шукрона мекунем. шумо аз сараёндаҳо кира бештар тамошо мекунед? мо ҳамин кӯшиш кардем як бор вайш бирам як мешава иншоалло консерт бурем. мешава як. агар ҳамин лаҳза агар зиёддин ба ҳамин ҷа мисол гузар кунад ки ба ҳамин ҷа биёяд, шумо масалан чӣ эҳсос шуморо фаро мегирад? гуфти чӣ ки як боварӣ доред ки зиёддинро аз наздик мебинед? худами зуд гуфтан мешава ки хайр пас сарояндорам хай бисёрана ки бо беҳтарин гуфти чи ами зиёддини нурзод. барои падар мегам сеҳат одамое ки падар модараш вайсаш гузаштагианд су таҳсират мекуна байдош. ассалому алайкум. салом алайкум. чӣ хола шумо насоз коротон хуб? мондаи кору бор. акай зиёддин, мо як лаҳза хостем ки ҳамин бо нафароне ки шабрӯз дар ободонии шаҳри азизамон пойтахти кишвар шаҳри душанбе шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд, як суҳбат дошта бошем. дархости мусиқӣ вақте кардан
خواهشم که از زیادی مرا نورزاد گفتم ای رحمت کدومشون اینا مخلصای اشعری شما سلامت باشه مثلا یک صحبتی آزاد کنید کدام سرود برای شما به طور زنده بسراید برای مادر چی خب مادر باید مقدس نایاب شما هم صاحبی فرزندن ایران ما هم آرزو میکنیم اپای عزیز که خداوند نگهبانتون باشد و تاجیکستان آباد باشد و شما ها دستتون درد نکنه شما خودتون زیبا هستید خودتون مثل گل هستید به شما زندگی ما هیچ معنی و هیچ تراوت ندارد برای شما یک دنیا سپاس تشکر سرم در میکند کو مادری من گذاره دست خود را بر سر من گذاره دست خود را با محبت کی زارا کم شود درد سر من کی زارا کم شود درد سر من مادر فدات میشم آب و عداد میشم آه ذره 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 من خاک پاد میشم آه ذره 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 من خاک پاد میشم همتون خورسند یک از زیخ چوه رفت پیش رایم چوه زیختن باید این این السلام علیکم خاله چه شما ساز تینج کاراتون خوب همه سا چوه نسرینتون نیست یک کنجک اومده شده ها همه ساز آخیتین همش خود در طلب ای اوچه جان غنیمتی هر لحظه غم ها تدرب کردم و بستم درزه آچم گومه بند دل و ملرزده آچم به همه گنج جهان میارزه آچم به همه گنج جهان میارزه ای آچه جان غنیمتی هر لحظه غم ها تدرب کردم و بستم درزه آچم گومه بندی دل و ملرزده آچم به همه گنج جهان بعد که خانه ما آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما معذور نیست رادیو بیایید با جون دل ما شما پشواز میگیریم این همراه خواهرم همراه برادرم ما همه روز در کار هستیم ترکی سرم مثال چوبی ترسو جان و جیگرم برای یک مادر سوخت غمهای دل ما در آب جو سر دادم وای سنگای لبی جوی با سر تا سر سوخت سنگای لبی جوی با سر تا سر سوخت داری مادر من بود صدقه درداشون زیغ نشوید همش میگذره شما امروز خودتون مادر هستید برای همتون برای کار آسایشی روزگار آبادی وطن شعار ماست